bashangitwa nk'abantu aharisha hamunana zihangwe polisi okurga kitebe kikure kya Mbarara nubwo yaretomberwa Anthony atwase bwanyuma y'abataka kwanga kumuziika atwase yaaziikwa polisi hamwe n'abanyabuzare be bwanyuma y'abataka hamwe n'abanyadini okwanga kwika hamwanya ogu basigire bacwekereza rutoke enju hamwe n'ebindi bwanyuma yo kumwita ishewa atwase hamwe n'abanyabuzare be bashaba government kubaho uburinganiza abwo muringo g'omwana wabayisirwemo bakashisha n'ebintu byabo nshaba ngwe bacondeze yabakwata ebuze kibamu cy'ukwenda n'ibintu byanje kubigariraho bakagarireho ibintu ebi bakanga vuba government then turebe kirakurateho n'abakufuna ubutaka burungi mu masoro abafire tabakigarukaho konkana ngira nanisaba ababasigireho babase kugira kukwatagana chairman w'ekyareki yatshobore kyaretera abataka bayanga kuziika mutahi wabo omusije ogu Anthony abire nakwatanisa munonga na Darius abire nakora Mbarara ye kubagire kumwita bakamujumbura Mbarara ye bamwirusya niwe nkangire bwizibwera kwakira polisi bamujumbura Mbarara bamwirusya bamukwata bamutera mpaka fire tukashanga Anthony yagizireki yafire ogo twatimbire kina nuwabiranye Darius kandi Darius ebihagare byakozwe mu shitwekeki ecyanya kibungo omugomborero ya Rubaya nanye ndomuka komanda we gomborera bebirihiza abantu abataka bandi nibaza twata mukubi ngutwine condition naki na no gukifa kandi itwe tujine yokwe twabatimbe kina konko mwami katwiro kwa yosere na managing gomboreji ntumwesiga ekiratubeho cyone tuzakubantu mumanyisa itwe twine mushango kutimbe kintu kandi atariko no mukija na watu n'uwe kara abayifire banini lekana nakoda tukatabike karugeho abantu bayikabana wabati abataka hatene benda bibyo kwerinda okubaho ubwerinzo burukumara abwe bikorwa by'ubwinazi hamwe no kutwara amateko mu ngare byeyonjira umucanga cyabo Anto nahari kuziyo niyo rukamanyike turukamanya yonkanta keta mukama witata reba abantu batabire baryo mwanya odu ejeka yabukiriye ruhanga wanje obe niyo wabasa kureto butebeka n'umushikekeki abwa TV West ndi Elias Rutugusa.